So shout out day guys no kay Louie Baha. Adi na. Unsay Louie Bahal? Ronaldo na yung mga. Ito ba ito? Louie Baha na. Di na mo. Di na mo. Asek ra kanina. Ronaldo na yung pangalan. Ronaldo, si Edwin, o si Juan, si Oscar. Oscar. Buhatan na nato at least, masing matama ba? No. Katong beautiful scar. I'm gonna fight back. Beautiful Oscar. Oh, okay. Ang yung parang sabi ay kay Ian Quirino. Kay Flora G. Ito may pangalan niyo mo? Louie Bahar. Shout out kay Louie Bahar. Pablito Junior. Shout out po siya ha. Pablito Junior. Okay. Pablito Junior. Ang yubak sa mga ton. Yubak. I-shout out ang Yubax. Shout out sa yubak. Shout out sa mga yubak kay naasya niya sa mua. Gift. Slow, basta na slow. Ano ba? Oh no! Hey! You're alive! Yes, sir. You too? Yes! I'm alive also! Okay, let's go! Wait. What happened to your teeth? Huh? This is an injury because of my duty. Ah, what kind of duty? Call of Duty. Ah, you're joking, huh? Okay, let's go. What happened? Okay, let's go. Matay. Naghahan ng tao bay. Klaruan niyo. Ang kwartaan niyo karon. Nares mga motor ni. Alam muligo sila dra. Basta ilang kwarta eh. Hindi ras motor na. Bitaw. Mabasa gid ilang kwarta bay. Pero tao man atong kuan. Kay karnapir man ta. Si karnapir. Yung sakinan mo dito mong tao dili. Budapir ta. Dili ta karnapir. Tama man ay bay no. Tama mo dito. Tama din no. Asa man tutong kauban? Biyaan ko na tugod. Ay, tro. Ay, Douglas. Ibiyaan mo ko ninyo. Asa mga gikan? Asa mga gikan? Librano wag 6 dito. Kilan? Sa mga libre. Nagplano na midri. O gani, nagplano na midri. Kisa mo kayo plano. Klaro ba? Plano na midri. Asa tam katigraron. Ta, dito ta sa plane kay mingaw dito magplano puta dito. Plano ta dito. Sa repita ang pinawala ni. Una mo. Wala man yung mga motor na diri bay. Si motor. Tao ato gipikita diri. Karnap ba? Si karnap. Hold up man atong tuyo diri. Kini mga tao diri. Ayo. Tama din. Ha? I'm so tired. Unsay tired, sir? Ligid? No. Kapoy. Ah. Sir, padayon na. Sige. Go, Amerikano, asa man? Sino Amerikano? Portahan na ba? Asa man na? Kanto ka na o. Amerikano blin na day. Pangag man na. Pati blin nga. Dati ba katong isa ba o? Tunipag ba o katunipag? Isa, sipit. Ito isa tunipag o. Katong puti. Kaputi. Pusti man na. Pusti blin na tawaan na. Ay, tura. Kung saan mo na sila? Ha? Dali ba? Dali.
pasta. Oo nga, yung pasta ba? Limos ito ka po. Kaya mga bangga kami karon. Amerikano gina. Ano Amerikano gina? Kwartan gina. Dagang gina kwartan na. Amerikano gina. Siguro gina Amerikano ha. Amerikano ha. Amerikano. Hindi mo na Amerikano. Itikoy man eh. Oh my God! Amerikano gukda. Putik. Ang piyang ka din. Gukod gukda. Tindog. Tindog mo. Tindog. Okay, tulog. Masamad ba yaw? Okay, thank you. Ang Amerikanong daot. Amerikano kulay kwarta. Amerikanong walay kwarta part 2. Nakakawan ra gyapon, nakasibat. Nakasipat ra gyapon, so napan ay part direct. Hulat ka. Hulat mo. Tahon na mo. Ikaw ba na mo? What is your name? Every step that I take is another mistake. Do you? Friend, ako kami ko, akong friend. Ikotom na ba? Wala na kwarta ba? Tagan na kwarta ba? Kami yun, kwarta dito. Kura ka na ko siya. Okay? Oh, nindot ka kwarta. Lah, tiyan na to eh. Tungod sa dam. Oh, sedam. Glow up na, glow up. Glue down sa personal. Basta glow dam. Sige. So karon guys, shout out na, shout out. Yes, shout out guys. Shout out kay Kim Kim, soon to be army. Okay now? Shout out kay Kim Kim. Oh, siapa yang shout out? Shout out kay Maria Luz C. Bautista. Padura taga Taga Padura Ispabo High School. Oh, went to Libungan High School na siya. Shout out po kay Jean Iris Sinisa. Simple, mabait. Okay. Kay Irene Sikan Taburo, baby girl. Alias Sana na aka Baby Girl. Sana all. Sana all. With God, nothing is impossible. Yeah. Yang Stalker na stalker. Sino? Si Unique. Unique Unique K. Rag. Divals. Oh, Dibals. Dibals. Basta Dibals. Ragsi Divals. Gracia. Doy Doy. Yeah. Sana all. If someone is dragging you down, it's mean you are top Of them. of them. Yeah, ingaton. Nindot siya good coach, no? Shout out po kay Miyuki Opsimar. Miyoki of Simar. Okay, shout out po sa imo, no? O shout out po kay Zuset Del. Oh, lesbian lover. Yes. Sana all. Oh, kan guys, shout out po kay Analo Matos. Oh, kay Jan De La Cruz. No, bayo. Shout out po kay Bebski Dolores. Dolores. Mabait. Mabait. O shout out po kay Silvano Ricky Meme. Okay? Shout out po kay Mona Lisa. Ayan, idol niya. Mona Isa. Active 1 hour ago. Pamay. Sa kalam. Pamay na. J Rose. J Rose of Lima. Okay, na nasa tong panog group, no? Comment kita na to. So, Kahayama Munes Prisas Lutanaan. Okay, shout out sa mga los. Morina ni siya guys, no? Cute na Morina. Basta mga Morina gani, mga gwapa na. Tinuod sa mga Shout out gwapa. po kay Jansky Lagrimas Gamaw. Baby ko si Kulot. Makasukil. Baby ko si Kulot. Putang ka na ram. Putang yung background. Baby ko si Kulot. Ang Kulot Reset imong buhok. So shout out po kay Sinead Tandoy Alpas. Sana all. Lady Scripton, friendly mother of 2. Shout out po kay May Angeline Hakubo. Kubo. Hotdog. Hampasin kita ng 1,500 na. Hampasin kita ng Nagpa mo gawin? Kwarta ba? Ganyan. Shout out po kay Asher Sistrom. Paano siya guys, no? ATVH Biners. Bisitahan ninyo sa ilang page. ATVH. Trust in Lord with all your heart. Ingana din siya, no? Shout out sa kay Kugay Navarro. Kugay Yang Navarro. kan guys, yang quote kay always hope but never expect. Tama mo nauna. No, shout out po kay Lauren Kenlo Moreno. Kintoy. Si Kintoy. Alias Kintoy. Heart strong. Shout out Strong heart.
Shoutout po kay Lauren Umaya Marvel. Love is not beauty, it's all about happiness. So, Tama dyan na guys, happiness yan. shoutout po kay Lazel Barbone. Chubby girl, huwag ka dito. Pangit ako. Pangit daw ako. Oo, makita na ko ano, sa likod ba? Gash yung mga answer. Mga answer. Shoutout po kay Ropario Florida. Okay? Wala siya iba yun. Julie Jane Bulike. Shoutout po kay Julie Bulike, no? Julie Jane Bulike, nothing changed, no? Shoutout po kay Alej Olinak Itnilgam. Ibaliktad din siguro ninyo. Nabaliktad. Maglinte. Maglinte. Okay. Shoutout po kay isa man eh? Ano sa Lauren? Gian. Laurent Gian Halandone. Parahinog. Okay, Parahinog. Shoutout po kay Benz Tattoo. Love never gives up. Hope and patience never Fail. fail. Love never gives up. Hope and patience and its faith never fail. Shoutout po kay Francis Rose Castor. Love your future soldier. Put God first. Shoutout po kay Love Tancho. Work hard and silence. Let success makes the noise. 100% online seller. Love Tancho. Shoutout po kay Jane Kaor. Vilma Sidinho Saliling. Shoutout sa imong mama Jeros of Lima. Hindi ako malintan, no? Shoutout po kay Nicole Lanyojan Decorion. Lanyohan Decorion. Okay, Batang Tonto Squad. Shoutout sa ilahan, no? Sila bagong Vines Batang Tonto Squad. Bata na, tonto pa. BTS sila guys. BTS. Batang tonto squad. Ito eh. Shoutout po kay DCP Ribukas. Julius Lulwa. Shoutout po kay Rose Agat. Shoutout po kay Jennifer Isidro. Mark Anthony Pansakala. Okay? So that's all guys. Salamat. Shoutout po kay Jules Burgos. Shout out po kay Secret. So guys, Pamain please, na guys sa mine. please, Kay Loy kay Wabiyab. please like and share. And please like, and- share, comment, subscribe, share, comment, subscribe, like, subscribe, share. Tapuya, oy. Ay, tara.